Beč je u velikoj meri obeležio istoriju, nauku, kulturu i umetnost Srba. Nažalost, malo se zna o onima koji su mnogo značili u ovom gradu u 17., 18., 19. veku. Zato smo danas u samom srcu Beča, hodamo srpskim tragovima, a vodi nas istoričar Zlatan Stojadinović. Dobar dan. Gospodine Stojadinoviću, za početak predstavite se našim gledaocima. Pa ovako, reći ću vam ukratko, istoričar sam po zanimanju, ovde sam završio studije u Beču, živim u Beču od 2010. godine i već nekih 12 godina se bavim tragovima Srba u Beču u 18. i 19. veku. U tom periodu sam prikupio veliki broj arhivske građe. Naravno, najveću zahvalnost dugujem svom mentoru, profesoru Mihajlu Popoviću, koji pokrenuo jedan projekat digitalizacije građe o Srbima u Beču, na kome sam učestvovao kao naučni saradnik. I od tada sam naučni saradnik Austrijske akademije nauka, angažovan na nekoliko projekata, što povremenih, što stalnih. Puno je mesta na koja bi trebalo otići, nažalost, vremena sprečava u tome, a meni je poznato da ste vi u svojim istraživanjima naišli na neke tragove Srba koji su vrlo značajni za naš narod. O čemu se radi? Apsolutno, pa pomenut ćemo samo neke od njih. Naprimjer, ja sam pronašao u sklopu svojih istraživanja jedan handžar kneza Miloša, koji je on poklonio austrijskom caru Ferdinandu III. Taj handžar se čuva danas u muzeju starog oružja u palati Hofburg, dostupna javnosti, svako može da je vidi, u zbirci orijentalnog oružja i po pisanju bečke štampe toga doba, čak i knez Miloš taj handžar nosio na cveti o pojasu prilikom podizanja Drugog srpskog ustana. Druga jedna značajna stvar je jedan od portreta Franca Jozefa, cara austrijskog, koji je naslikao Paja Jovanović. Naime, po svedočenjima i po priči carevog sobara, koji je u svojim memoarima zapisao da je Franc Jozef najviše volio da pozira od svih slikara Paja Jovanović. I po nekim dostupnim podacima, Paja Jovanović je naslikao između 7 i 13 portreta cara Franca Jozefa. U katalogu dela Paja Jovanovića postoje 4. Sad, ovaj koji sam ja otkrio, to je jedan 5. do sada nepoznat, koji se nalazi u Bečkoj kući industrije, na Schwarzenegger placu broj 4, u svečanoj sali. Portret je monumentalnih razmera. I kao treće bih pomenuo ulicu Nikole Tesle u Beču. Mi ćemo naše putovanje centrom Beča krenuti odavde sa Grabena, koji je zapravo srce ovog grada, jer tu imamo nešto što je važno, o čemu ćete nam vi govoriti. Da, kao što smo rekli, krenut ćemo odavde. Evo, zgrada koju ovde vidite, Graben broj 11, Bartolotti Partenfeld palata. Ona je inače značajna uopšte za ovaj deo grada, zato što je to poslednja barokna palata na samom Grabenu. Graben se tokom vekova dosta menjao, tu su izgrađene monumentalne palate kasnije, međutim, ovo je ostala kao najstarija zgrada tu i za našu priču je bitna jer od 1845. do 1848. godine ovde se nalazila trgovina, jedna trgovačka radnja gde se trgovalo svilom koja se zvala Zum Fürsten Miloš, kod kneza Miloša, čiji je vlasnik bio jedan vršački trgovac koji se zvao Vasilije Aleksić. Inače je lični prijatelj kneza Miloša i njegov poslovni partner, tako da ne treba sumnjati o čijem kapitalu je upravo bilo reči. Imate li podatak ko su bili Srbi u ono doba u Beču? Koliko ih je bilo? Čime su se bavili najviše? Da, pa ovako, prve pisane tragove o Srbima u Beču nalazimo posle druge turske opsade Beča 1683. godine, gde u manjim brojevima ti srpski trgovci dolaze da žive ovdje. Njihova prva nasobina bila je negde u 6. opštini, Marija Hilf, negde blizu Gumpendorfer štrase i zvala se Racenštadl. Nažalost, o tome nemamo nekih približnih podataka, ni o broju, ni o imenima tih ljudi, zato kao neki početak uzimamo 18. vek i te ljude koji su živeli u okolini Fleischmarkta i u Grčkoj četvrti, blizu kanala. Oni su se pretežno u 90% slučajeva bavili trgovinom i upravo su svoju nasobinu tu napravili, blizu kanala, da bi brodovima ta roba bila dopremana i prodavana. Oni su prodavali raznu komičnu robu, bilo je tu trgovine kafom, trgovine duvanom, svilom, tekstilom, vunom, mesom i drugim raznim, krznom i drugim proizvodima. Prema nekim podacima imamo poslednji popis u Austro-Ugarskoj iz 1910. gde preko 2 miliona pravoslavnih Srba žive na teritoriji monarhije. Imamo li još nešto zanimljivo na Grabenu? Naravno. Imamo, na primer,
Julius Meinl zgradu koja se nalazi malo dalje odavde. Nju spominje Crnjanski u svojim komentarima gde opisuje svoje bečke dane, o svojim studentskim danima, da je tu igrao bilijar, naime kada je došla vest o Sarajevskom atentatu na Vidovdan 1914. godine, jer su se oni spremali to veče da održe vidovdansku besedu, srpski studenti i studenti drugih Slovena, međutim, naravno, policija je počela već da ih progoni, da ih hapsi, on počeo da beži, da se skriva od njih i to se on donosi u svojim uspomenama. Sada ćemo krenuti dalje. Idemo do jedne zanimljive kuće koju ćete vidjeti, to je kuća kneza Miloša ovde u Beču, jedna od kuća kneza Miloša ovde u Beču. Bilo ih je više? Bilo ih je više. Bilo ih je, ja sam došao do 5. Ana Gase 12. Zašto je ova adresa značajna? Da. Pa ona je značajna po tome što je ova kuća, to je ova zgrada, od 1845. do 1853. godine bila u vlasništvu dinastije Obrenović. Naime, knez Miloš je nju kupio kao jednu od svojih 5 do sada poznatih kuća u Beču i on je tu živeo sa svojom porodicom, tu živeo takođe sa njim knez Mihajlo. Inače, knez Miloš je u Beču bio jako uvažavan, jako poštovan od strane austrijskih vlasti. Naprimer, tadašnji kancelar Austrije, knez Metternich, koji je inače bio vladar iz senke čitave Austrije, je njega rado pozivao na svoje događaje i čak njegova supruga, kneginja Metternich, taj album i danas postoji sa portretima svih znamenitih ličnosti koji su dolazili kod njih i među njima se nalazi i portret kneza Miloša. Takođe su otkrivena i 2 portreta kneza Miloša koji je posljednji francuski kralj otkupio za Versajsku palatu. Jedna koleginica iz Srbije pisala o tome, tako se nalaze tamo danas. Tako da Milošev boravak u Beču je ispunjen tim društvenim dešavanjem. On je bio mecena našim kulturnim radnicima i Vuku Karadžiću i Branku Radičeviću, Đuri Daničiću takođe. Trebamo pomenuti da je Đura Daničić bio učitelj srpskog jezika prvo kneginji Juli, supruzi kneza Mihajla, da bi dosta kasnije i kraljici Natali, supruzi kralja Milana, takođe bio učitelj srpskog jezika. Ali ja moram da dodam, a kad ste rekli da je bio mecena kulturnim poslenicima, knez Miloš je 1846. godine organizovao slovenski bal na kojem je prvi put izveden srpski kvadril koji je po nalogu kneza Miloša komponovao Johan Strauss mlađi. I danas tim kvadrilom počinju svetosavski balovi u Beču. Tako je, u pravu ste. To je jedan jako značajan podatak i pored njega postoji još nekoliko klasičnih dela austrijskih kompozitora posvećeni članovima dinastije Obrenović. Takođe, Farbach je komponovao 1853. srpsku polku, isto posvećenu knezu Mihajlu. Postoji marš kralja Milana, marš kraljice Natalije, tako da imamo nekoliko tih dela na koje treba da budemo ponosni, a takođe to je jedna vrlo lepa tradicija oživljena ponovo u Beču što tiče Svetosavskog bala, tako da Srbi imaju čime da se podiče. A gde me sada vodite? Sada ćete vidjeti jednu interesantnu zgradu sa naše leve strane. Govorimo o adresi Johannes Gasse broj 16. U toj kući je 10. februara 1901. godine preminuo i kralj Milan Obrenović. Njegov stan je zauzimao čitav prvi sprat, vidite prozore na prvom spratu, sa jedne i sa druge strane. Bio je bogato opremljen, on je držao tu neke svoje i lovačke trofeje i medalje, imao je bogatu biblioteku, zbirku slika, na primjer Toulouse-Lautrec je bio njegov lični prijatelj, imao njegove slike i mnogi drugi značajni umetnici. Postoji čak u Bečkom arhivu i prijava boravka, takozvani Meldezettel, originalni, koji se čuva, kralja Milana. Tako da, on je proveo neke svoje godine tu, poslednjih meseci svog života. On je jako bio uvažavan i cenjen u bečkom društvu. Njegovi lični prijatelji su bili kako car Franc Jozef, tako i njegov sin prestolonaslednik Rudolf. Takođe, engleski prestolonaslednik, docenjeni kralj Edvard VII je bio njegov lični prijatelj i gospodin Edward Sacher, vlasnik hotela Sacher, gde je Milan bio uvažavan gost i tako dalje. I treba napomenuti da kao najveća počast jednom stranom vladaru u Austrijskom carstvu bila je dodela imena jednom puku po njemu. Tako da se 97. pešadijski puk Austro-Ugarske vojske zvao jedno vreme po srpskom kralju Milanu. To je jako jedna interesantna stvar. Ali ima nešto jako značajno za smrt kralja Milana i cara Franju Josifa. O čemu se radi? Da, stvar je u tome, budući su oni bili jako dobri prijatelji,
car Franc Jozef je prisustvovao Opelu, kretalo se odavde do naše crkve Svetog Save u 3. opštini i odatle do glavne železničke stanice gde su posmrtni ostaci kralja Milana preneti u manastir Krušedel gde su sahranjeni. To nije bio prvi put da je austrijski car bio u našoj crkvi, on je bio i prilikom njenog osvećenja 1893. godine u prisustvu svih ministara i članova vlade i bio je jedan od najvećih donatora za izgradnju te crkve. Tako da, eto, jedno jako veliko poštovanje prema kralju Milanu koje on ovde uživao i ne samo on, već i svi drugi članovi dinastije Obrenović. A ono što je jako interesantno ovde, pokazuje ovu kuću koja gleda vis-a-vis na kuću kralja Milana, je kuća koja je bila u vlasništvu srpske plemićke porodice Nikolića od Rudne, baronske porodice. Baroni Nikolići od Rudne su jako bitni zbog toga što je Jovan Nikolić oženio Jelisavetu Savku Obrenović, mlađu ćerku kneza Miloša Obrenovića. Tako da su oni u rodbinskim odnosima sa Obrenovićima i pored ove još nekoliko zgrada je bilo u njegovom vlasništvu u Beču. Tako da, eto, u jedno vreme oni su bili rođaci i živjeli su jedan preko puta drugog maltene. Štajerhov, rekli ste mi da je ovde zapravo istorijski najstariji deo vezan za Srbe. Da, tako je. Mi se nalazimo ovde u Štajerhofu broj 3. Ovo je jedna lokacija možda i od najbitnijih za početak istorije Srba u Beču, zato što u njoj već imamo dosta arhivskih izvora, dosta informacija. Ona je značajna iz više razloga. Jedan od tih je što je u njoj jedno vreme boravio Dositej Obradović. Druga je zato što se tu nalazila najstarija pravoslavna kapela u Beču. Još 1723. godine osnovano je bratstvo Svetog Đorđa i čak po nekim podacima Dositej Obradović je i krštavao decu u toj kapeli upravo u ovoj zgradi iza koje se nalazi. Vidjet ćete njen produžetak u Susednoj ulici. Ovo je samo mali ulaz ovde. Takođe, tu su živjeli brojni srpski trgovci bogati tog vremena, kao što je, na primer, porodica Kurtović. Oni su bili prijatelji Dositeja Obradovića, on je kod njih čak i živeo. Inače, čitav ovaj deo ovde koji ćete vidjeti, on se naziva u austrijskoj historiografiji Grčki kvart. Treba biti samo oprezan zato što Austrijanci u to doba sve pravoslavce nazivaju Grcima zbog religije, zato što dolazi iz Vizantije i zbog toga, tako da oni tu računaju sve pravoslavne trgovce, među kojima su i Srbi. Nekih 150 metara odavde se nalazila zgrada koja, nažalost, više ne postoji, u kojoj su štampane prve srpske dnevne novine ikada. To su Srpske posledovnje novine iz 1791. godine, koje su štampali dva brata Grka, Markides Puljo. Da bi zatim tu tradiciju odmah sledeće godine nastavio Stefan Novaković, koji je kupio štampariju od Jozefa von Kurzbeka, koji je jedna od prvih i najznačajnijih srpskih štamparija u savremenom dobu, koja se takođe nalazila nedaleko odavde, nažalost ta zgrada takođe ne postoji, i on je pored svojih slaveno-srpskih vedomosti, takođe dnevnih novina, štampao i kapitalna dela za srpsku istoriju, kao što je Istorija Srba od Jovana Rajića ili takođe Dositejevo Sobranje. Pa, idemo dalje da vidimo i te ostale lokacije. Sada ćemo proći Grčkom ulicom, koja nosi to ime od 1862. godine, čak baš u spomen tih brojnih trgovaca pravoslavnih, mahom Grka i Srba, tako da vidjet ćemo i dve pravoslavne crkve. Ako se ne verem, rekli ste mi da je ova Grčka ulica veoma važna za pravoslavlje u Beču ili u celoj Austriji. Da, kao što sam ponovo čitao, ovaj kvart obilo je uspomenama na te pravoslavne trgovce, pre svega Srbe i Grke od toga doba, a u ovoj ulici se nalazi, pored ulaza u ovu zgradu gde je živio Dositej, gde je bila najstarija kapela, nalazi se i najstarija pravoslavna crkva na teritoriji Republike Austrije. To je crkva Svetog Đorđa, koju ćemo upravo vidjeti. Za nju je postoji jedna interesantna činjenica da u to doba strani državljani nisu mogli da kupuju nekretnine u Austriji i tako da su ti trgovci tražili nekog svoga ko je već stekao austrijsko podanstvo, to je državljanstvo. I tu je istupio jedan čovjek koji se prezivao Karajanis. To je inače predak čuvenog austrijskog dirigenta Herberta von Karajana. Oni su Grci koji dolaze iz grčke provincije Makedonije. Crkva je izgrađena, znači, početkom 19. veka, da bi svoj konačan izgled, koji i danas postoji, dobila 1890. godina, zahvaljujući velikom grčkom dobrotvoru gospodinu Dumbi. Izgrađen je zvonik, izgrađen je crkveni toranj i sa prednje strane na fasadi vidjet ćete upravo i Svetog Đorđa, njegov prikaz.
Ono što je važno za ovu crkvu takođe je i to da se čitav duhovni život Srba u to doba u Beču odvijao upravo ovde. Kao jedina pravoslavna crkva toga doba, na primjer, u njoj su krštena sva Vukova muška deca, pošto po tadašnjem zakonu su muška deca nasleđivala automatski religiju oca, dok su ženska deca nasleđivala religiju majke. Tako da su njegove ćerke krštene na Landštrase u katoličkoj crkvi, njegovi sinovi ovde. Takođe, opelo Vuku Karadžiću je izvršeno takođe u ovoj crkvi. Zatim je opelo ćerke knjeza Miloša Jelisaveti Savki Nikolić de Rudna i mnogim drugim značajnim Srbima. Znači, tu su se održavala krštenja, venčanja, opela. Ovde imamo spomen ploču Rigi od Fere, koji je jedno vreme živo u Beču i izdavao svoje novine upravo kod braće Markides Puljo, koji su izdavali prve srpske novine, tako da postoji jedna ta značajna veza između Srba i Grka toga vremena. A ovo je u 19. veku? Da, krajem 19. 1890-ih određen je crkveni toranj sa zvonikom, jer tadašnji zakoni su bili jako restriktivni i svi pravoslavci, protestanti i Jevreji smeli su da imaju svoje hramove, ali nisu smeli da imaju ulaz do ulice i nisu smeli da imaju spoljna obeležja, znači zvonike i tako to. I zbog toga ovde postoje ovaj mali kao kanal gde se prvo uđe, pa ima mali hodnik, pa se ulazi u crkvu iz hodnika. I druga crkva takođe. A šta je sad? Isto crkva. Crkva, postoji jedna i druga. Te dve su, ja ću kratko reći da su bile u kratko vreme pod jurisdikcijom Karlovačke mitropolije. Danas pripadaju Grčkoj crkvi, to jest Vaseljenskoj patrijaršiji Carigrada iz Istanbula. Tako da tu grčki mitropolit Arsenije, on stoluje ovde u ovoj crkvi ovde, a obe pripadaju istoj zajednici. Sada, na primjer... Ovo je baš sokače malo. Da, to je nastavak Grčke ulice, na primjer ova žuta kuća. U njoj je dugo vremena živeo Gavrilo Vladislav, srpski trgovac iz Petrinje i jedan od osnivača naše crkvene opštine, jako značajno to doba među Srbima. Njegov takođe nećak je bio i u njegovom stanu je inicirano to i 1860. je osnovana srpska crkvena opština Svetog Save. O tome ćemo nešto kasnije. A ovo je jako značajno, na primjer ovde zgrada sledeća. U njoj je jedno vreme boravio i prvi srpski litograf i pionir srpske fotografije Anastas Jovanović. Anastas Jovanović je bio prijatelj dinastije Obrenović, dugo vremena je proveo prvo kao stipendista srpske vlade, a zatim je i ostao u Beču da živi i radi kao fotograf i litograf. Možda je najpoznatija njegova fotografija vladike Petra II. Petrovića Njegoša iz 1851. godine, takođe nastala u Beču. Ne postoji znamenita srpska ličnost 19. veka koju nije fotografisao ili litografisao ovde u Beču, o tome svedoče njegove brojne te fotografije i litografije koje se danas čuvaju u muzeju grada Beograda. A zašto smo ovde zastali? Zato što je ovaj restoran, Grihin Bajsl, jedan od najstarijih lokala u ovom delu grada, je značajan po tome što Zmaj u svojim bečkim dnevnicima piše da je tu često sedeo sa Lazom Kostićem. Inače, takođe, to je poveznost i Laza Kostić je, nažalost, i preminuo u Beču 1910. godine u jednom sanatorijumu u 18. bečkoj opštini i o čemu svedoči spomen ploča koju je njemu Matica Srpska tamo podigla. Evo, kao što ovde vidite, ovo je crkva Svete Trojice. Bratstvo Svete Trojice je osnovano 1787. godine, dok je crkva podignuta nešto kasnije, 1820. 30. godina. Današnji izgled dobija sredinom 19. veka, 1850. godina, pod dirigentskom palicom jednog od najvećih austrijskih arhitekata i oca Bečkog parlamenta, Teofila von Hansena, koji radi u neovizantijskom stilu. Inače, Hansenovi studenti i najbolji učenici su bili značajni Srbi, od koga ću pomenuti Svetozara Ivačkovića i Jovana Ilkića, oca Doma Narodne skupštine Republike Srbije. Sada možemo da produžimo dalje sa... Ovde gotovo da ne postoji zgrada u kojoj bar jedan srpski trgovac nije imao radnju neku u određenom periodu. Ovde ćete vidjeti ovaj restoran Vijena. On je značajan po tome, ta zgrada je podignuta 1823. godine. Nju je podigao najbogatiji Grk, u stvari jedan od najbogatijih ljudi Austrijskog carstva toga doba posle barona Rothschilda, baron Simon von Sina, inače lični prijatelj i poslovni partner kneza Miloša Obrenovića. Restoran se izvorno zvao Kod Grka, gde su dolazili svi ti Srbi i Grci, znameniti toga doba. Do skora su čak postale sala koji su bili portreti kneza Miloša, kneza Mihajla, Vuka Karadžića i mnogi drugi znamenitih ličnosti. Nažalost, više ne postoje ti portreti, tako da tu se odvijao, da kažemo, taj društveni, socijalni život tih Srba u to doba. A ova mala, značajna za nas, za našu priču ulica, Wolfengasse, tu se nalazila gostionica Kod Belog Vuka. Ona datira još iz 17. 18. veka i u nju su svraćali
svi znameniti Srbi toga doba, počevši od Vuka Karadžića, ne samo Vuk, znači tu je dolazio Jernej Kopitar, Jožef Dobrovski, František Palacki, svi znameniti slavisti tog doba. Inače, bečka slavistika je najstarija u svetu, Institut za slavistiku na Bečkom univerzitetu. Ta zgrada, nažalost, više ne postoji jer je u savezničkom bombardovanju uništena, a ono što je najznačajnije za ovu malu uličicu, tako reći Sokak, je činjenica da je izvorno u njoj trebalo da bude Srpska pravoslavna crkva. Naime, po konstituisanju Srpske crkvene opštine Svetog Save, 1860. godine, Srbi su dobili besplatno zemljište na kanalu direktno od cara Franca Jozefa. Međutim, postoje određeni rok koji iznosi nekih 10-15 godina u kom se mora crkva izgraditi. Međutim, Srbi nisu uspeli da skupe sredstava za tu crkvu, taj plac je otišao u neče druge ruke. Onda, kada su sakupili novac, ovde je postala jedna kuća, kamenorozačke nekog udruženja, koji su oni hteli da kupe i na tom mestu da izgrade svoj hram. Sve je bilo, prodaja je bila već dogovorena i Svetozar Ivačković, učenik Teofila Fohanzena, već izradio gotov projekat crkve, koji, nažalost, do realizacije te kupovine nije došlo, jer su prodavci u poslednjem trenutku odustali. Tako da mi dobijamo svoju crkvu te 1893. godine u trećoj bečkoj opštini u Fajtgase broj 3. Također ono što je bitno, što sam malo pre preskočio za crkvu Svete Trojice, je da pored svih značajnih i brojnih Srba koji su je posjećivali, je Kornelije Stanković, koji u njoj držao koncerte duhovne muzike. Tu je također i patrijarh Rajačić držao službu, a ono što je interesantno za Kornelija Stankovića, kao jednog od najznačajnijih bečkih Srba toga doba, danas njemu u počast mešoviti hor naše pravoslavne srpske eparhije u Beču nosi njegovo ime. Zlatane, znate šta mi je zanimljivo? Ovoliko srpske istorije na jednom ovako malom prostoru, a da ne postoje nikakve oznake, nikakve table koje bi naše ljude danas podsjećale na našu bogatu istoriju u ovom gradu. Da, upravo se, nažalost, postoji samo nekoliko spomen ploča našim znamenitim ljudima, ali ova zgrada koju upravo vidimo ovde govori upravo suprotno. Ova kuća, Flašman broj 16, je bila u vlasništvu, to jest nju je izgradio Danilo Žefarović. Danilo Žefarović je da jako interesantan, našoj historiografiji, nažalost, nepoznata ličnost. On je bio sestrić velikog Hristofora Žefarovića. Hristofor Žefarović je napravio svoju stematografiju 1741. u Beču. To je najznačajnija srpska knjiga 18. veka koja je čitav vek unapred ostavila dubokog traga u našoj istoriji. Naprimer, mogu samo da pomenem da su Karađorđevi ustanici na svojim zastavama imali stihove iz stematografije i također grbove, uticaju na heraldiku. Današnji grb ne samo Srbije, već i Bugarske vodi svoje poreklo iz upravo stematografije Hristofera Žefarovića. Žefarović kao monah, kao trgovac, kao veliki umetnik toga doba, on nije imao dece i onda je on usvojio sina svoje sestre, Danila, da mu svoje prezime Žefarović, i Danilo dolazi 1755. godine u Beč. On se povezuje sa Srbima i Grcima toga doba, pošto Žefarović vode poreklo iz Dojranske oblasti, to je danas u Republici Severnoj Makedoniji, tadašnjem Osmanskom carstvu, i on vrlo brzo počinje svoje trgovačke veze sa starim krajem da uspostavlja i u jedno kratko vreme stiče ogromno bogatstvo na toj trgovini, dobije čak i plemićku titulu sa prediktom von Žefarović. I upravo njegov plemićki grb koji je dobio, upravo vidite iznad ulaznih vrata ovde gore, koji svedoči o tome. On je u jednom periodu imao 5 kuća u Beču, jedna od njih je ova. U to doba kada nije bilo toliko razvijeno ulice, brojevi, svaka kuća je imala neki svoj grb i po tome se znala. Ova se zvala kod Bele ruže, Curvajsen roze, i po tome je bila poznata. Nju je on izgradio 1800. godine i 1806. godine već u nekoj poznoj starosti ovde i preminuo, a kuća je bila u vlasništvu njegovih potomaka do 1925. godine. Inače, jedan od njegovih potomaka je i čuveni Leopold Ritter von Žefarović, profesor mineralogije na Praškom univerzitetu. A šta tražimo kod kuće muzike, jedne od najvažnijih kulturnih institucija u ovom gradu? Pa, kuća muzike je interesantna iz nekoliko razloga. Ovu kuću, naime, je 1790. godine izgradio Danilo von Žefarović, o kome smo već nešto rekli.
To je bila jedna od tih njegovih 5 kuća u Beču i 1904. postaje zgrada predstavništva vlade Bosne i Hercegovine u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Dalje, posle Prvog svjetskog rata, 1923. godine naime, Kraljevina SHS po nekom sporazumu o sukcesiji nasleđuje tu zgradu i ta zgrada postaje diplomatsko predstavništvo, ono što bi današnjim rečnikom rekli ambasada, Kraljevine SHS, zatim Kraljevine Jugoslavije. Tokom Drugog svjetskog rata ta zgrada je bila oduzeta, nacionalizovana od strane nacista, da bi 1947-8. godine bila vraćena Jugoslaviji na korišćenje i bila je ambasada tadašnje FNRJ Jugoslavije do 1957. godine kada se kupuje nova zgrada na Rembegu broj 3 i ova stara se prodaje. Zlatane, jeste li me ovo doveli kod frizera? Pa ne. Ova zgrada je bitna iz jednog drugog razloga, zato što se u ovoj zgradi od 1820. do 1905. godine nalazilo rusko poslanstvo, to je poslanstvo Ruskog carstva, i u njemu je bila jedna mala kapela u kojoj se knez Mihajlo 1. augusta 1853. godine venčao sa groficom Julijom Hunjadi. O tome nam danas svedoči i litografija Anastasa Jovanovića, koga smo ispomenuli, o tom događaju. Tako da knez Mihajlo je također dugo žive u Beču, oni su čak imali palatu koja se zvala Palata Obrenović u Salesijanergasse u 3. opštini. Nažalost, ta zgrada više ne postoji i također su kao svadbeni poklon kneza Miloša dobili poljsko dobro Ivanka kod Bratislave. Taj dvorac još uvijek postoji, ali on je ostao posle razvoda kneginje Juli. Zlatane, ova šetnja je bila fantastična. Moram reći da sam se ipak malo umorila, ali mnogo vam hvala što ste me danas vodili po prvom bečkom biciru. Hvala vama na pozivu. Ja sam danas zaista mnogo naučila. Nadam se, dragi gledalci, da ste i vi. Do sledećeg puta, pozdrav iz Beča.